di Purbadia na mga ramoti mulia na HKBP Babayu na sa pematang kerasaan. Nalamas ni Roha di Pesta Puncak tahun transformasi HKBP tahun 2025. Uhur Pesta Gotilon Dohot hari ulang tahun HKBP Babayu na pati 72 tahun asih marwani ko hata say manumpang pulau ilarin kama akan natauda sa daliyong baik nas ni Roha di tadi tomatongan di ulang tahun baik sangat diguang ni Tuhan Yesus Raja Hiburiai. Ope alay kapatupan mga talong-torong na mandiyan Jumolo mahalo horong di Paghanado Dohot amang inagta si Tuan ng Emeritus Laho mabuhay tonton tama ng gondanta. Ope amang parmusik namin anak na Tuhan Yesus Kristus doon di Purbadia na majadiyo langit na doon doon nasa isina. Nalian na lolo na marpungu di Huria HKBP Babayon na mga Siroha. Laos pasahada naman ang tuhasahatan na yun. Mauyate maduho pa din namin lakisug na madamang asagodang na mamararoho asimarohan ni Tuhan magdurasa magsesuar sa ini pararon ni Tuhan ta pakai na hadisuri damangi laho pasarapot de bata aku semana makatay pehitan doduk si bulu ana so isi hamusi gua sibudian taru na jom si besi asuli do matubuku de maganda di bulu Ya. na so lideri HKBP dol si lupa do inang na baju na rata-rata kaya ise boyo no moro tu horni anak di Hudian ada para sarung dengan dua musiko di lain apa setia mainlah aman panggol panggol kami ada mangula menawari mangula naningan nanti lupa di ruang Jehovah lagi tahu do nasa isina baik damang manggodan mula-mula las pado manggodan soba asa soba kami amat dari bata do amat raja nanta soli pada na kita saluna na marlas niro adikion baik damang mula-mula do soba-soba. Asa huyeto kami panggabean do paronasan Rodi